Chamge tugul jamanegab Jehova nego kasartage nekakiwege kokeny asikobit ketuiye kibagenge kinetke lesson nebo wikini kimite eng bote nebo aeng ak eng wikit nebo aeng ne kimite koboto kiboitinikab Jehova eng betutab rani chekimeche ketestai tugul ketoretkei eng kanetisiet. Ameche akochi asikobit koib boroindo nebo kakatiek chi age tugul eng kainikyuk ane ko Stephen Arap Maru. Awendi aibe kebeberta nebo tai. Metitab lesson komwoe ng'oliot kole ng'oliot nebo kwen anan ng'oliot nebo komonut ng'alale mising akobo chomyet anan ng'etkonda. Kimeche kikochi kiboitinik chetesetai konete kora akichek, ameche akochi Lilian Maswai sokokatech. Chamgei mising, chamgei chamanikab Jehova. Kigurena Lilian Maswai. Eng betutab rani imi kibagenge eng betutab Jumatatu ak keng'olole eng kele kiribokis Kristianik eng mieindo. Otokotin mising. Kongoi. Evelyn, welcome. Chamgei chamanikab Jehova. Kiboiboigen kokeny kinetkei ng'aliotab Jehova. Mi kwaeng kasi nemwoe kolen chekiyoni eng kwenutab usisiet. Karibu. Kongoi, Pastor Sami. Ngakata kokeny chamanikab Jehova ale chamgei kimi koboto eng kebeberta nebo kosomok kasi nemwoe kole ribetab bororiet. Otokotin, karibu. Akotok kainetab Jesu ole chamgei akotokotin akwek tugul. Ami kebeberta nebo 4 ak akesu nebo 5 nemwoe akobo kimnatet nebo chomyet anan boroindo nebo chomyet. Ketou tugul kibagenge kekinetigei akobo sarunindet nekiil mugulel. Ameche kesanyon asikobit ketestai. Kitororin Kamuktaindet Jehova eng boroindo nekekonech yekibendi kekose tugeng'ung kobun surutut ketililen. Kisoe Jehova kele sikobit iyotwech itik chebo orit chebo sobonwekyok asikobit kosich ole kilejin logoiwek chemechen. Yeityo kowalech chotok akochobech akobo bonotet nenyone. Keer kiboitinichu kakobwa taing'ung. Kakokongei asikobit iboisie koek kirondoik cheibe logoiwek chemechen eng kebeberwek cheterchin. Kakinde keunekuk sikobit nyiiwe kat ak iboisienech. Akichek tugul chekosei eng lukwang'wan chebo ng'ony kokakinde eunekuk Jehova sikobit kotebe rubeitong'ung nebo eut akokasinit ak nesire tugul keu akwet agenge yekikanyi kaweketab kenung nebo aeng. Yae nemakeng koboch nguno kokaikeny amu kisoin eng Jeiso netindenyo. Amen. Chamanikab Jehova, ng'oliot metit nebo betutab rani ko yekakikas akobo kit nekinetigei ko kale ng'oliot nebo kwen anan ng'oliot nebo komonut netebe kole chomyet anan ng'etkonda. Kitabutab Isaiah 41 koitieni ko 10 komwoe kolen ameiweishe amu ami koboten, ameorogen amu a Kamuktaindeng'ung, akimitin anamin eng eunyu nebo tai nebo imanda. Notok ko kakon Jehova kayoshet nekekochi lagok bikyik eng kebeberwetab asista. Kole ameiweishe amu ami koboten, ameorogen amu a Kamuktaindeng'ung, akimitin akanamin eng eunyu. Nityo chutokchu ko ng'alek cheonyinyen chekonech Jehova hakikisho kole ko lagokyuk komameto agoi. Kakon ng'oliondoni asikobit kinetkei kito nebo betutab rani nekamwowech akobo nganaset nebo Jerusalem. Ngisoman eng kitabutab Luka 19 kaitenyi 41 akoi 44 komwoe ng'oliot kitikin eng yotok yekikere Jeiso kotononi kotobendoi kokere kalut. Ngisoman eng lesson kebeberta netai makisomani kolen ndakarab koi mestowot neiyokishei eng olimbo Lebanon. Yeityo itoben eng nganaset nebo Jerusalem akiro hekalut nekikitech eng komonutiet nelildoi nekwengtoi nekikitech koik
chebo kamanutiet neo nengolil asista ko reflectenen ko wegu lapkeiyet nendoi kalaishek keterchin amu asista nekalil ko ngiro akobo kito neu notok igere kito nebo kamanut nesirtot ngakalot anan tekset neu notok ko komutet kan kokonech introduction neu notok lesson komutet kot kiro Jeiso akine yekingomitei eng tulwetab emitik kokerei hekalotab Jerusalem ak tekset nekibo kamanut nekikilildoi kokalil asista kochar asis anan ko kororokto koskoling komwoe ng'olyo neuni eng 41 kalak eng korik koker nganaset akorirchi kolen ndakengen eng betuni akotinye tuguk chebo kalyet ako nguno ko kakoung'okis eng konyekuk amu tun bwonjinin betusiek chetechei bunikuk kirimet koyemin komaswek tugul ako kerchin ko eng komasta age tugul ako wirchin ng'ony ak lagokuk chemi oring'ung amabakakun akot kaita agenge nemi barakut age amu kimainai betutab rutojineng'ung yani kanyo kocheng betunotok betutab rutojineng'ung kong'e binyo 24 kaitenyi koeng eng Matayo kotukong'alale ng'olyo notok kora Matayo 24 kolako kiwolji kolenji mogere tuguchu amwoe iman ale mang'etune koita agenge barakutab age ne makiwirchin ng'ony ng'alechu tugul kakisoman eng Luka ak Matayo ko ng'alek chebunu Jeiso ako ng'alale akobo hekalutab Jerusalem ng'alale akobo bororietab Jerusalem nemwochin kole ndakengen kito nenyonjinin takanyolu iwalake lakini amu maimache ikuye ng'olyondoni ko tun kiyemin bwonei koyemen askarikab luget ako kerchin kamemondoi yeityo kokesun akokes lagok eng ormarichok kong'alale akobo Jerusalem nekale kirir Jeiso yekingoker nganaset kokekwengta ko kamanutiet nebo kwong'ut lakini kaka nganaset newendi asikikes ting'eke netilyandi kingap komwa Jeiso ng'olyondoni amu kingotar kong'ololi eng kitabutab Matayo kotet Jeiso atindonik cheiboru kaweketabkei nenyi nebo oeng kakesunetab kenyisiek koteb lesson kole ting'eke tilyandi ne ak kakesunetab ng'ony nekateb alamalyetab Jeiso katebe Jeiso kolechi eku ne anyun tuguchu ak une kabarunetab kawekeng'ung bakai nebo oeng kiro kito neting'ekei ng'olyotab hekalut ak kaweketabkei nebo oeng nebo Jeiso amu keng'em hekalutab Jerusalem ako kikakimwa ak kitei kikitechi biikab nganaset ak kemwochi kito nekinyolunot kwai lakini eng sirutik chetililen komwoe kole makas it mwoe kole macham kokas imanda nekikimwochi anan kobwonchi sarunet nekikakitet akobo ichek lakini eng let keyeme nganaset ak kikes kokonas atindiot Jeiso komwochi alamalya nekang'et koteb kole tun eku ne kokon kora kabarunoik chekikakikon atkinye eng tai kateunoik kekonech kateunoik akot akichek rani akobo ng'emisiet nenyone eng tai nekikesune ng'ony netos kokerkeit ak ole kikon kateunet eng kasarta nekibo Jerusalem kotos kikas it kutitab Jehova ak kebwonchi yetunet kebwonchi sarunet anan tos kibistoe ak ketebi kuyo mang'emakse kimutai ak kuyo mesuldoi kiko kole mang'etune koita age barakutab koita age kong'e biker kamanutiet nebo tekset iker kuyo memukakse eng kabwatutikuk ak eng let kochein betunoto kou mestet akokesun akowong'un amu maicham ikas it kateunet kale kibor Jeiso tuguk chekindoune ng'emisietab Jerusalem ako ng'any tuguk chebitu kotomo kowechkei inendet banda nebo oeng eng Matayo 24 wikini chamanikab Jehova
kebendi kinetigei ortinwek aeng cheboisie setan. Ye ng'alaldos kiboitinik ab betutab rani tugul keker ortinwek cheboisie setan. Boisie setan oret nebo ng'olset neberberin kolen mabitu tuguchu. Amayoksei kiy. Imite komie. Ko ng'alalun ng'olset. Ng'alyo nebo aeng koboisie ng'emisiet. Ye kakong'alin kokesun eng ortinwek. Kokesun eng bandang'ung. Kale ye maimuch konyalilin setan akobarin, kale komuchi kong'alin akokesun. So ngiro akobo luget no amu kimite luget no ko tuguk aeng. Kong'alin akobarin setan anan komuch kong'alin ak konyalilin akobarin anan komuch kong'alin akokesun. Lakini ng'alyot no ne makat ketinye eng wikini komwoe kolen makinyee Jehova matiny. Kingonyo koyem askarik nganasetab Jerusalem ko melen kele kimukongen Jehova ako kiketechi biik eng kasarta nekitomo kobit ng'emisiet. Ako eng let ko kisulda ng'oliondonoto ako echek chemakas ko kinyor kerkong'et ne kimatanyolu konyor anan ng'emisiet ne kimatanyolu konyor nekakasit logoiwekab ng'olyon nebo imanda nebo kimwi. Nginyo eng betutab Jumapili komwoe kole sarunindet nekil muguleldo. Tos tinye chi ng'olyo eng introduction amawe Jumapili? Oi, kamache amwa yotok kole eng roboini keng'olole luget no, luget nekitoigei eng Kipsengwet akoit simamit oli. Lugonotok kinyeit ko kiibune sinyinyik olin ak nyokowirchei. Tatya nyokong'em emet nekikakiyai eng itondab Jehova. Chito mising kimugulmet nekikakiyai eng itondab Jehova. Amanotok kityongon tuguk aeng chekinyokong'em. Kuyo kikiker kele kinyokong'em kamung'et nebo Sabato. Kamung'et nekimunyi kiyoni akimong'u Jehova aketiegei Jehova. Ko noto amune sikeng'olole rani kipkei, ng'et konda ak keiyandit sikele kei ko kaek tiegei chito kei inegei. Koitas keiyandinotok ak ng'et konda. Noto amune eng luget age tugul kit age tugul koboriegei chito kityongon kosuegei inegei. Lugosiek ko kasuegei biik ichegei, kamoiyo biik amu makitinye boroindo nebo kepchei amu makomi chomyetab Jehova. Ko noto amune kaking'olole kele indetab lugon ing oritinyi kabisa kinde olebo keswot nekikol koroi ptoiyot ak koryong'ot nekikere ko kawalak chomyet nekikitindoi ing Kipsengwet kole setani chesaweliani mayame chomyetab Jehova kobo ing'ony tugul. Akoi isopchigei chi neng'ung. Kotoi as nguno ng'et konda. Ng'olyot age nebo aeng neking'em ko king'em katunisiet ak kapchi. Ko nikere lugosiek tugul chekitinye ng'ony kotaune kapchi. Katoiyo biik aeng, katoiyo bororiet, katoiyo kokwet, katoiyo baunik ak kotoiyo serikalisiek. Ko tukchoto aeng chesue akoi nguno kotanye keng'ololen ko somok kasi kebeberta nin age. Ko kamache kenai kele ngoitu nguno Jerusalem oli keng'olole rani Jerusalem ko kamache keweke let kitigin. Eng oret age kimuchi kesoman kitabutab Taunet ak keker luget neo ole kitestatai eng kitabutab Taunet. Kong'ete Eden kobuti chito ak yekakisich kiboretiet nekikilen iku sarunet kigen ak kesich nebo arnywa kobelukchi neo nemining koit luget ing yotok. Katoiyo ortinwek aengu chebo sarunet. Nekemong Jehova kotiegei Jehova korib Sabato ak nekatiegei kokochinetab ingwekab simoloikab kimnotenyi. Kotoiyo bicho koek ortinwek aeng. Akoi maranet tesetai luget noto amune kikalechi Jehova andoi bunyondit kwenung'ung inye indaret ak kwondo.
ak kwenutab iyotenyi ak nenyi. Kong'ete kitabutab Taunet kekere taunet nebo luget neo eng kwenutab ortinwek oeng. Werikab Jehova ak werikab ng'ony, werikab Setani. Akoi koitu maranet kotok kakesunetab chekalewen Jehova ak chekalewen olin kesor biik 8 kong'et emet yun tugul. Ngoboroksei nyokokutgut Setani kora chechiket eng werik 3 chekibo Noah ak ab Noah ketoi nyeketech langeiwot nekikoi toloita nekiwo akoi kipsengwet kelen tun kotokole Jehova kochesan komakonyor wei nebo rani. Katoi keswot kinye kora kong'at nekibo Setani. Koek lugosiek 2 cheborgei akoi kepcheita koyome ng'ony tugul. Ipkebwa biikab Kalenjin ipkeitu korotwekyok chebo East Africa oli. Kotesetai lugonotok eng ng'ony komugul. Ngo lugosiek kiborgei boriet age, ngo mionwogik, ngo tigenosiek, ngo achonyo nemi ortinwek anan ko nemi soet anan ko nyanja. Kotesetai lugonotok ting nebo lugosiek chebo ortinwek 2 chebo sarunet. Ngipkeitu keng'eme Jerusalem koichorugei Jeiso. Kotesetai lugonotok akoi yekimi nguno, ak kit age tugul nekikere ko kabarunet nebo betut netun nyekikesu lugoni ak kirwogin nebo let. Nekakeyai ngolin chikilisiet eng kenyisiek tugul ak binwek kong'ete Adam akoi betut nenyone Jeiso ak nyeketebu ng'ony ak keyat bukuisiek tatya kesoman kirwogin nebo let nekitilei kolewen kikochi melekto chekakolewen kong'et eng komosin ak chekakong'et eng komosin tatya kokeskei lugik. Notok kit nekeng'olole eng roboini ak keng'olole rani chomyet nekiking'em ak kiiny eng kipsengwet ak kong'wanit koing'et konda. Kongoi mising. Ngero eng betutab Jumapili komwoe akobo sarunindet nekil mugulel. Chichi kimwoe akobo sarunindet nekil mugulel ko Jeiso inendet neking'olole eng yu. Kale yekitepche ng'ony Jeiso eng tulwetab emitik kotobeni nganasetab Jerusalem, kale kokil muguleldanyi. Muguleldanyi nekaile ko kaile mu chomyet. Keborwech eng kitabutab Mathayo 23:37 nekale kirirchi Jeiso Jerusalem. Rirekab Jeiso ko amu kail mugulel, amu chomyet netinye nganasetab Jerusalem. Kale he Jerusalem, Jerusalem nebore mautik akolage koik ichek chekikiyokyi. Kiamach konyil ata anyon lagokuk akot ayum lagokuk akot kou yeyumi ngokiet arek eng kebebaikchik ama ocham. Kekas ng'oliotono meche koum bichep Jerusalem. Koum kou yeyumi arek ngokiet arekyik. Iyume ngokiet arekyik amu chomyet netinye. Ako ngot koba arek kot koyesta macham nyokoba kebebaikab ngokiet konyoru asenet amu chepsireret nenyone ako kesiche. Kimach Jeiso koyum lagochu kou oleyumtoi ngokiet arekyik amu chomyet netinye. Komwa kitabutab Johana 1:11 kole kinyonji chechik ako kimatach inendet bikyik. Kinyonji Jeiso asikobit kosor icheket lakini matach ichek. Kale kiyai Jeiso kit age tugul nekimuchi kole kosor bikyik koistoegei ng'emisiet nekinyonjin eng nganaset nekichome. Kale chomyetab Jeiso akobo bikyik ko kirotu komang'une muguleldo nebo chomyet. Kakile chomyet nerotu ako unconditional, yani chomyet nekonin Jeiso rotu maamu kayai kiy lakini amu chomyet nenyone eng inendet inegei. Kale kikaibai bikyik eng chomyet konyil chechang kole kosik akobwonchi inendet ako makas. Uyekekas komwoe kole ako maocham eng kitabutab 23:37 Mathayo kakisoman.
Koiteni ko 38 komwa Jeiso kole ogero eng Mathayo 23:38 kole Jeiso ogero kakebaka kwo kongwong koek kubere amu matoche mokasit kutinyu kakebaka kwo kongwong koek kubere. Koiteni ko kwartam eng kitabutab Johana 5 koiteni kwartam komwae kole ako mochome obwanji asore ako mochome obwanji sikobit onyoru sobondo. Kakebakakyi kongwong kubere amu machome kot obwanji sikobit onyoru sobondo. Eng history komwae kole kingeng'em nganasetab Jerusalem ko kibek biik 1000 chechang amu kibokyi askarikab Romanik kondochin nekekure Tito. Kale king'em Jerusalem kikibar murenik, kikibar kabakarisiek ak lagok amu makasit kateunet ako konech Jehova kebeber keyai lewenet amu kateb leson kole kingobeku biik chetechu ng'isiat ko kimyoni Jehova. Kilya masar Jehova ichek. Tos kikiche Jehova eng kasaratak kele acha makiche amu kikonech Jehova kesich lewenet. Yekakokonech kateunet kokonech kebeberta nebo kelewen kele kikoseit kateunet anan kieshei ko kikikes chechang amu makasit kateunet. Ng'oliot nebo let komwae kolen nginetkei tuguk cheu chu ak achek akekasit inendet akemuch kebwonji inendet amu kateunet nekikochi bichu amaking'em Jerusalem ko kateunet nekikonech akichek kele kimite luget ako nyolunot kekasit Jehova aketiegei inendet amu kale Jehova eng yakinetkei eng beberta netai kale ameiweishe amu ami koboten ameorogen amu akamuktoindeng'ung. Ongebwonji Jehova akekas kateunoik chik cheiborwech akobo kakeutunetab kei nebo kasarta nekimi nguno nebo ng'ony aketach Kiptaiyat Jeiso koi katerterik. Chi netesei anan ko netebei amatach mwalimu nerubei. Bas, karibu mwalimu nerubei. Kongoi Aramaro eng taunet nekaitou amu eng luget amu koketou kele kimite eng luget neo kinetigei ako mising angot ngekere luget komi luget kekere Jehova. Kaimwa akobo ng'oliot nekitebe kele kimyoni Jehova ko yani eng tuguk cheyookse cheng'wonen kobeku biik anan kulion komyoni Jehova. Ko kokinetkei kele kikere kele kitounegei kipsengwet akonyo maswetit ng'ony ko kaketurur amu kimaimuch kosir eng olin ko kikoib neregekchik akomite nguno kotokotesetai kocheng'e kobar anan koberber akobar. Kekere eng yu kele akot ndauwen nyikisitu muguleldo ko keker kounoto. Kekere eng yu betutab Jumatatu koborwech asikobit kinetegei kele kiribokis kristianik eng mieindo. Ko kakomwa Aramaru akobo eng nganasetab Jerusalem nekilildaat nekitegat nekitogu eng tulwet yemite akot atebwet ikere kolildoi. Ako kiit betut kikilul tulwon nganasanoto bo Jerusalem ako kimite biik kiluldo biik chechang. Ko kimi Jehova kora amu kishikomwa Jeiso akobo kobaorian. Mwoe kole kimi betut nekibwa amache kesoman kurgetab Saburi korok netai 46 koitet 1 akiyapte akoi 3 kole asikobit kekas ng'oliondoni. Ko kale kamuktaindet ole kimwechini ak kimnotenyo toretindet nenekit yemite nyalilda. Makiyweisie anyun amu noto akot ngowalak ng'ony angoba tulonok kwenutab nyanjosiek akot ngotulei
beekwak ak kowaskei akot ngo botonso tulonok amu menotenywa mi ainet aketestai eng yoto kokale mi Jehova akot ndaitumtumgei abwoti ale tulondok ngap ibwat ile manekit tulondok lakini tia tulondok chemi sobonwekchok tia tulondok che nging'et karon ilechigei akertoi ano ra anan awetitoitoi ano lakini komite Jehova ikere akot eng tuguk cheyookse amu kakimwa eng yu kele kinyo nekindochin army nyokosungukan Jerusalem komeche kong'em akobok army chebo kindochin nekekure Celestius Colours kale komut kabisa konekit kakonam karik ak yenekit kole kowek let kilya sikowek kokingoweksei kokisikyi oret nekimanda Christianik amu yekakobok kingen kele icheng oret neimwechini kakile kokimweisa anyun kot koit olimbo Berea nemite Jordan olimbo bitonin kokakosirto ikere ile miendab Jehova nekabit sikobit akot ndakakobit kibok neune kokabit miendab Jehova asikobit kouny akokochi oret neimwechini kokale rironoshekab Jehova mienwokik chik tetutik chik chemiach ak naenyi nebo tuguk chebwone kotogu komie eng tuguk tugul chekiyookis akot ngekere keng'eme en Jerusalem kokinetegei yoto kele kaka Jehova komelen ile mi kiy nenyoche inendet Jehova ko inendet nekelen kimwoitoi ano kele tawalani yani inendet ne Jehova ne mwoiwon kele sovereign eng Kingeresa kamuktoindet nebo kiy age tugul mami kiy netemene Jehova so ko ngiker ile kakouit itoben Jehova akose muguleldonyu kong'wan eng betutab rani amu mi lakwet nemi sipitali neko koyumisangei amu kong'wanekitu tulondok chekomi sobenyi ko kabwat notok alechigei ngot komite chi ango lakwa mising lagokchok acheket kikokikaikai amu kikinetech kikinetech kokimengechen kebe kanisa ketindoi kotikonet nekimuchi kibwat Jehova eng betusiek cheng'wanen ko eng lagokchok kochang tuguk chechang chekikobwa technology cherebe sobenwa simekochi koebit ngomite kanisa komite kokere kolelen ne choronok asikait tuguk cheuen komasikyi kotekak masikyi koker chekikimwa Jehova eng tai kou yekikamwochi kole akot ndakilelen amu kirire Jeiso kokaker Jerusalem ako kitekak nakilen malul ibwotwech betut age emoni nebo America kokikakitech korik oeng eng New York chekikoen chekimi barak kikile metumtume kiy akot ndetumtume konyo earthquake achicha maibuti ako kibut koit kobut kocha tuguk cheibutos ngotko kibutyo chekitech biik chekipsomaninik ko angachek kibutosi ngotko makinetkei ng'oliotab Jehova ko ngisoman Isaiah 46 41 koite 10 ameche kenyoru yoto kolen kale ameiweishe amu ami koboten ameorogen amu akamuktoindeng'ung akimitin atoretin anamin eng eunyu nebo tai nebo imandanyu tos kekas kole anamin akatoretin akot ndewendi ibune atebwetab urwetab meet ko meiwei yaityo amu mi Jehova koboten
konech it katerteret ako mising ko sikenai Jehova. Yoe Jehova tuguk alak kobun orenyo asikobit kokimitech anan inyoru oret ne notok yani kewekun iweke kakonin boroindo asikobit iwekchigei Jehova, asikobit imwochi Jehova iwekchi atebeng'ung ak ikochi sobondang'ung, ikochi koek inendet nekoek kamuktoindetab sobondang'ung ak kong'ung ak tupchoshekuk ak oreng'ung ak koreng'ung tugul anan ko biik tugul che omeng'ishei tugul konye imuchi ko inyegei nekakonin Jehova kong'wanit oreng'ung lakini kale meiyweisie amu mi koboten ako anamin ako ndait koit atebwetab uretab meet komi koboten. Ko Jehova ko kere tai, inendet nekere tai, kere akot boisionik chebo shetani chemoche koyai. Mami kiy nekelen kale Jehova komarue amalieldo, kere kondanyi neming'in ak neo. Ala akot ndawendi kureretab ing'onyuni komi Jehova. Ko ngiwe kipsengwetushek cheu kakamwa kele kikatech, kamwa pastor kole kikatech lagok kokang'etye kokakomaran kotun kole ngetech anyun kipsengwet koit kabisa kot komakonyoru Jehova. Kautie kole Jehova kakonekityi anyun yani nekile Jehova ngebe ng'ony kiro tuguk chekakoyai. Ko ingachek kinetegei kele ka Jehova ko Jehova. Mieindanyi kosire kale Jehova ko mieindo. Nga kimite vita anan yani boriet netesetai lakini borioni inae ile kekone Jehova kenai kele une tai. Kabikere kele baregei ing'onyuni ak ing'onyuni baregei ya kole lakini makingen kele ngoro neiterterishe. Kotun kele ngabilen sire no lakini teit kesir chebo lakini kikone Jehova tai keker kele bunyot komamite kotokoterteris. Kimaiterteris eng kipsengwet meterterisiek eng yu. Ako ndakimeye anan kolya lakini kitinye katerteret eng kainetab Kristo nekinyo ak nyokome akobo achek. Kekonech kenai kele itu akonyone Jeiso nyokokonech oret ne notok kiwo kole awendi achobwok koyotekemite yu tupcheshekchok kokabit kelya abit kenai kele Jehova komi kwenunyo. Ngesoman kitabutab Romanik nechame akot kiande in koek signature nenyune Romanik 8:28 ko na Romanik 8:28 kolen kale kingen kele eng ichek chechame Jehova kotuitos tuguk tugul chekibois koreu chemiach eng ichek chekikikur kou makenyi. Ko igere eng yotok kele akot ndauen anan kolyon komi Jehova. Asingoreng'ung ngap akot sait age komi tuguk alake chekakis cheng'wonen lakini eng oret notok ko sikokonin baornatet. Betut age otuye ak chito age netindoi nyalilda lakini ko kiibunu yotok ilechi kero kimi betut nekiabunu yotok kiuni ko ngowe iwendi kokaikochi kimnotet chichotok konai kole kakimong'u Jehova. Ko ameche atuk yotok kenai kele Jehova ko kararan mieindanyi ongetiegei. Akot ndakilya kikere ile akot lagokab Yahudik ko kikikochi oret komanda amu kitindoi chekikakocham Jehova. Ichek chekitomo kolewen Jehova ikere ile kibek. Ko anyun kakilya asikenyoru oranatak. Kale ne kakuyet nenyolu ketinye yekikere sirikab bukuit komwoiwech akobo ng'alechu. Tos ne nekeleweni eng betutab rani? Yekikeni Jeiso kotakonyone ko ne nekakibwat? Atache mwalimuinik alak
koteshi ng'olyot asikobit ketestai. Amache ates ale Jerusalem kamwa Jeiso eng kitabutab Mathayo 23 koitonyi ko 37 akamwa ng'alek oeng. Kale Jeiso Jerusalem, Jerusalem, rirek chebo Jeiso ko karire eng kanaset nekikitech, eng kanaset nekararan nekibortoi akobo itondab Jehova ak tilyandit netindoi yaudik ak Jehova. Ko kingakorir Jeiso korirchin bichu, kotesyin ng'olyot nekamwochi kolech kiobar mautik. Ngorire Jeiso kolen Jerusalem, Jerusalem, komelen rirchin kityo nganaset neirimet nekikitech, korirchi kasubik ak kayonik chebo yaudik kole akwek chobwone sautik osoe eng kanasanib Jerusalem ko kiobar mautik. Anga baretab mautik ak tumtaetab korotik chebo usisiet nebo ng'olyot nebo Jehova ko kibista kong'em icheket amu tuguk chekinyokwokis eng kasarta nekisubigei komwoiwech kole anga kisirgei yaudik ichegei komi eng kanaset nebo Jerusalem eng atindiotab history. Ko kingakosirgei yaudik ichegei koboryo akobit bunyondit eng ichegei koistogei chomyetab Jehova. Ko kingoistogei chomyetab Jehova eng yaudik chekakobar mautik akobar tisik, koyatak oretab boindet nekiboisie serikalitab Romanik nekindoi betusiek chekiche keyat tirimet nebo Jerusalem akemut komengen chemi orit kosoe. Ako kenyitab 70 ko kimitei kandoindet nekikure Titus likichopto luget kobun Romanik kemalu Jerusalem akemut aketumda korotik chekimite orit kebar chechang, ko kikibar yautik king'et bororietab yaudik chechang. Lugoni tugul ko lugetab Setani amu Setani koboisie koyonik koweigei ichegei akoptoi bunyondit nebo kipkei. Ng'olyot neng'olole rani ko chomyet ak ng'alekab kipkei. Betut nokiutye Jehova akeistoegei tilyanditab Kamuktaindet eng sobonwekyok ko yotok kiboisie oindet. Yekakoigei chetupcho, koigei kaniset akobit luget komakekere Jehova. Keker lugonotok, keker bunyondinotok, keker ng'wonindo nemite kwenut. Sasa keng'eme Jerusalem ko kiek rahisi nea amu kingobwa asikarikab Romanik akonyokoem eng kanaset tugul nebo Jerusalem komelen kibit kirindaet age tugul amu kiakochobokis kebar bichotok. Kaboiwech kole yemi Setani luget bet ak kemboi nemeche kenai koyotokis konyekyok kele yebitu bunyondit eng achegei konyolu kenai kele ano mite kondab Setani nemuchi koitchech akong'emech. Nenyolu kesaa, nyolu keam minginetabkei, nyolu komite karogutetabkei. Sikewech mugulelwekyok keker kele ano letomo keyai akobo Jehova, ano letos ang'em eng boisietab kamuktaindet eng muguleldonyu kotabar anan akirinde logoiwek chemiach nekisorune biik alak. Tos ateben yu, tos ng'alalen yu, tos loteptoi, tos kikonyor Setani kebeber eng ane nemuchi ang'em boisietab Jehova matestai. Amu nitok ko kanetisiet history ni neking'emak akobarak kebar eng kanaset kekes biik tugul ketumda korotik. Neikere bunyondit nemite rani eng emetab Israel ak bichobo Gaza ko bunyondit nekinyor Setani kabisa kwenut nyokotebe eng kanaset aketumda korotik koamu kiwech mautik akowech tisik chekitanyolu kotoror Jehova. Kongoi. Kongoi mising amu kekonech history sikeelewan akeker tuguk chetesetai singobit tuguk chetesetai komaeku kuo tugun chekanyachech.
ko kinetegei ak kerikyi Jehovah mising. Amu eng kwenunyo akot kemi kaniset ikere ile tesetai shetani kocheng'ech asikewechgei asikobit ngelen kekas kebit komaiyebeit ilen katakomwoe ne imwoe kole kaamda ile acha kaamdaita ano komamwa komie anan ko kalya nemakawek mawe Jehovah nekakibwone nyeketuitosi kakibwone nyekechikiligei ak ng'alek chechang ako shetani nekakonech keborye asikobit makeet kipsengwet ne noto kikeni Jeiso konyo. Kongoi mising atoche mwalimu nerube. Kongoi mising Lilian ak Maru ak contribution chekakomwa Pastor Nyalile. Lesson nekinetigei this quarter ko lesson nebo kwong'ut nekim mising akobo boriet netesetai. Ami as kwaeng kasi nemwoe kole chekiyoni eng kwenutab usisiet, chekiyoni yemi usisiet. Nitok eng kwaeng kasi komoe kinetkei anan mesikokonech akobo kayonik anan biik chekilumdagei eng betusiek chekitesetai koboroi kaniset kwamdoi logoiwekab Jehovah. Kolumdoi kaniset eng betusiek chekibo tai. Komoche kosikoborwech anyun kurgani anan komasita bo kwaeng kasi akobo tos kinyumnyum eng bichoto koletoi ng'oliotab Jehovah. Tos kiki nekirahisi kityo nekimwochin biik akosik biikab Jehovah akoyan. Kikase kele kinyor kirindautik mising, melen kele kikit nekibo rahisi. Kanetisiet nebo kwaeng kasi kobo kamanut mising. Mwawech akobo nyigonik chekitelelso akoleta ng'oliotab Jehovah matiny kingonyoru usisiet. Mwawech akobo kimnatetab logoiwek chemiach ole imuktoi koyai chito kotelel eng imanit kotinye anan matiny kobune usisiet anan ko nyalilda neo mising. Koboru tamirmirietab Jehovah kondochin icheket akotelelchin amu kakekas eng yo kole kiarorchi Jehovah kolech ami koboto ako mameto. Tos kimuchi ketelelse eng ng'oliotab Jehovah yekakinyoru nyalilwogik anan usisiet eng sobenyo anan tos imandech keistoegei kayanet ak kemete ng'oliotab Jehovah kotko makilet eng ng'oliotab Jehovah. Eng kasarta kotugul nebo kenyisiek bogolwogik chebo tai chebo kristianatet ko kitesak eng chokchinet kanisetab kristianik nga kimi temisiet nekio mising. Kikase kele kikiwirchi alak korkoret, kikinyalil alak, ko kikius alak ako makirinda notok amdaet ak sigunetab icheket chekiamdochi eng betusiek chekiu chotok. Kisik biik elipusiek chechang kobun amdaet anan kobun amdoik chetai chekinyita tamirmiriet netilil. Ngisoman eng boisionik 2:41 komwoech akobo kit nekibit yekingobata kwamdoi Petero. Mwae kole ngesoman yoto kole kikibatisan anyun icheket chekitach ng'oliondenyi ak kitesyi ichek betunotok biik olobo 3,000. Kakekas eng yoto kele kiamda Petero akobo Jeiso, akobo meenyi, ng'etienyi ak kakochinetab sarunet kobun kayanet eng Kristo Jeiso. Kakinyoru eng kurgani kele kisik biik chechang ak kikibatisan icheket ak kiek kasubikab Jeiso. Kakemwa eng yoto 3,000 biik chechang eng yoto. Kikase kele kiui mising eng betusiek choto kosik biik. Lakini akobo amdaet ak tamirmirietab Jehovah nekimi eng kwenunotok ko kisik biik chechang ak kibatisan betut agenge biik 3,000. Iboru notok akobo boisietab kimnatetab tamirmiriet netilil neimuchi kowal muguleldab biik akomutyi ichek Jeiso. Eng boisionik 4 koitet 4 komwoe eng yoto kole ako kiyan chechang eng ichek chekikas ng'oliot ak kiek
koitetab murenik olobo 5,000. Kaikas kokeny. Kotesetai ng'oliotab Jehova. Kekere eng yoto kele kitesetai koetu kaniset akotesoksei biik chekikose ng'oliotab Jehova nga kimi kirindautik chechang mising eng betunoto keimi anan keusausi icheket chekileto ng'oliotab Jehova. Komelen kele kiunygei biik mising chekikose ng'oliondoni. Kibwa tai ako kikibatisan icheket. Eng kurgana kakisoman eng kaitet 4 komwae akobo Petero ak Johana yekingo kakobata konyoi nekisalomu akobo sigenyi. Nga kinyoru kirindautik ak kaimoshek kochang kora chekisik eng betusiek choto. Kisomane kaitet 31 komwae kole kingo kakosa kotumdumgei ole kikayumchigei akinyi ichek tugul kabuset netilil akimwa ng'oliotab Kamuktaindet eng nyikanatet. Igere? Chikikose amdaet ko kikose eng yoto kele kindakakosa tugul kibagenge. Kingo kakomong Johana ak Petero eng korkoret ole kaketorchi. Kikere kinyor kirindautik mising ngot ko kikiwirchi korkoret. Kowekchigei kayanik ak kipkosa tugul kibagenge. Ak kingakosa eng yotok ko kingomi tugul kotumdumgei yotok kikeumchigei tugul. Igere eng yotok kwang'utik chekiyookse kora. Ako kisik chechang eng betunoto kora. Ne neinetech kaitoshechu akobo kewelutik chekibitchi kaniset nebo arorutiet nelel akokeny amune kiet kaniset mising. Eng kaitoshek chemi yo boisionik 10 kimuchi kesomanatok boisionik 4 kaitet 17 akoi 20 mwae eng yoto kole boisionik 4 kaitet 17 akoi 20 kale ako simata koyestaat eng kwenutab biik konyalu kekergong ichek simata kong'ololchi chi age tugul eng kainanitok kokeny. Akikur ichek akong'at ichek kolenji amatata kong'alal akot kitikin anan konetis eng kainetab Jeiso. Ako kiwolchi Petero ak Johana ichek kolenji ngomie eng taitab Jehova kekasa kosir Jehova orwoch okwek. Amu makimuchi kesisye kobate kemwa tuguk chekikeker ak chekikose. Igere? Kikimikitu mising. Matin kinyoru sisiet netya mising Johana ak Petero ko kitestai ichek koleta ng'oliot. Yutok kakelen kekergong kora kolen makisistosi. Makat kemwaite chekikiro boisionik chekikwai Jehova. Makat kemwochi biik alak kokas asikosich akichek kasarta neimuchi kolewen kosup Jehova akichek. Ko keker kele nga kikilen kekergong icheket kele tamandap kosisyo simamwaita akobo Kristo. Ko kilechi ichek kitelelso icheket eng imanda akole makisistosi. Ko tos une nga icheket tos yekinyoru tiemutik anan tos yekinyoru kergong'et amu chang eng olimbo gaa sine ko melen kele mi usisiet anan mi chekikeus chechang ako kikotelelso eng imandap Jehova. Ako kiit neichichi biik chechang mising anan neikimitech mising ko ng'oliot nekimwa Jehova kole amite koboto. Amu kingakakokochi koleta ng'oliondoni komametoi Jehova biikchik. Ko tos kinyoru toptopenet kikilitei ng'oliotab Jehova. Ngap komeche kobichiny kole kimite eng achek nguno kemi emoni bo America amu ngingen ng'oliotab Jehova isishinigei. Isishinigei mau gaa imuchi inyoru chi nekenyoru eng yo kosirto akisich kachichetab Jehova anan tamirmiriet netilil. Imech ishean ng'oliotab Jehova. Ngap imeche ishean eng oli lakini ko korom mising amu ng'atutiet. Ko ne eng biik chemi America ne nekiywei mising
Ne netos ichichech acheke sikeityi biik alak amu chu kikose kele akot Johana ak Petro komaiywe ichek. Ko ne netos kokonech ketelelse ak kelete ng'oliotab Jehova amu makat keib ng'oliotab Jehova. Makat aibchi chitab kokwenyu nekimenye tugul eng yu. Tos aita ano? Kimwa eng yu lesson kole kinyi kayanet mugulelwekab alamalaik. Lapkeiyet kitikin nebunu kiptayandenwa nekingong'et kokiwal sobonwekwak. Kikochi Jeiso ichek amune nelel nebo kesob. Kimoikochi kiptayandenwa ichek boisiet neo kityo. Kala ko kikochi ichek kora kayamiset neo ako kole akotoche kamuktaet yetun kanyonjok tamirmiriet netilil akoeku baorinikchuk eng Jerusalem ak eng Judea komugul ak Samaria ak akoi tabandab ng'ony. Ker kayamiset nekimwochi Jehova. Kayosiet nekikochi Jehova nga kime alamaliat nebo let Johana eng kakesunetab kenyisiek 100 chebo tai ko kiname alake eng yotok kekengetab imanit ak kwamda Kristo nesobei. Mabek yotok kityo logoiwek chemiach. Kingakakebar anan kingakakelach akot Stefano komelen kele kibek yotok ng'oliotab Jehova. Kitestai kora eng icheket chekikakeamdochi komelen kele kipkonamdagei ng'oliot nekikanyor icheket lakini kiib akotestai koamdochi biik alak. Ngetestai kesoman lesson komi a comment nekakisir eng yo kole kale kisirchi Plinch neki governor nebo kebebertab baunatetab Romanik nebo Bithania eng kekut nebo murat nebo katam nebo emetab Turkey ne rani ko Turkey that is. Barwet laitoriat nekikure Trajan eng olobo kenyitab 110 kong'ete kesich Jeiso. Kale ng'alek chekisir Plinch kobo kamanut amu kikisirei akobo kenyisiek 80 kong'ete kosirto kakartatetab Jeiso. Ko kit neking'alale Plinch ko kakimwa kole king'alale Plinch kapkirwokisiek chekiyai inendet kocheng ak kokikchi Kristianik. Kimwa kole eng biik chechang chebo kenyisiek tugul ak cheyae boisionik tugul che muren chetie kirwokyin ak koerio maana ale koerio yani kikikchis konam koerio kokolya okwek. Ngokele kayeri yani Kanamin hatia like that. anan ko Okay. akot iumian kakikikchin Yes. ikasmat. Okay, yes. Ko kasir ing yotok as kesir chichi kole eng biik chechang chebo kenyisiek tugul chekikorwokyi ak boisionik tugul chebo muren chebo chekirwokyi ak koerio ako akoi kotestai nito. Kanamdaet nebo kayanindonito yani Christianin ko kiyesta makityo eng nganaso ako eng kokwatinwek ak districtishek cheloen akichek. Ikere? Ko kisire chichotok kekure Plinch. Nga kimi kobochinoshekab oindet cheyach mising ko kitestai kaniset koet mising eng betusiek chotok. Nga kityem mising kandoik kokirinda amdoik chekibo betusiek chotok kole simatestai koet kaniset. Kekere kele kitestai mising koet kaniset akotestai kochang'a Kristianik. Kekere eng yotok as kele kingap kibatisan biik 5,000 betut age kibatisan 3,000. Cho kityo chekakimwa kityongon. Mi alake chemakimwa. Kekere kele boisie tamirmirietab Jehova. Matinye eng betusiek chebo usisiet,
mating betusiek chemite usonaik anan komite kaimetabgei amating kikitorchi korkoret kele simap kotestai kwamdochi biik alak ko kitestai tamirmiretab Jehova kwai boisiet eng biikchik. Ko kekere eng yoto kele mabek yoto amdaet akot eng betusiek chekimite kotesetai amdaetab Jehova, mi chebendi korkoret akobo amdaetab Jehova, mi emotinwek chetom koityi ng'alekab Jehova ako kikirindoi mising akot kenyorchin Bible ko kiit nekorom, lakini yemi tamirmirietab Jehova kopenyani ng'oliotab Jehova akotesetai kaniset koetu. Tos mi chi netesei? Kameche ateb eng yu anan ko kameche amwa ng'oliot agenge eng yu ale Eva yekilany ndegeit ko pilot ko sikokweri ndegeit ko ne neyoe? Ae ne sikobit komuch kokweri ndegeit? Amu imuchi kolany ndegeit, imuchi kokweri ni, lazima konai ndegeit noto ko tinye kito nekikure checklist nekere, lazima konai ki age tugul kole kakochobok yo, mite yo. Ngot komite akot kito agenge kole nemachobok komeche kechop kiyoto ko ngolanye ndegeit ko kakochobok. Amune? Amu imuti abiria chemite kot koitita, ko ngoit kobut ndegeit kecheng'e kito nekikure black box sikenai kele makosa ne. Ko acheket ko nguno ketindoi checklist nekikonech Jehova ne ngot ko ikweri karing'ung eng betut ing'ete karon ko kakekonin Jehova kamuget ikweri karini asikobit kotestai kele kitestai mising kaniset koner. Komanerei ngot ko makitindoi checklist kekere kele mwoe ne Jehova eng bukuit karon koskolen anan ko yeiwendi ole imite isoman. Kimite emotinwek, abwoti ale tupchosiekyok alak komi emet nematinye kiy koba kanisa, kaikai akot America amu kibendi kanisa, kitindoi uhuru nekibendi kanisa. Koi kityongon kile matuitos state ak kaniset, lakini eng yekimite kemuchi kemwaite. Ki wikini kabisa kokimi chito age nekikiyoe boisiet tugul, ko ki betut age kenyit konye kolecho aribe lakwet nekiimak ako ki lakwani ko ki sigikchik kobo sebende, ale kole mayoe kasi komut kasi akoi kororokto asista Jumamos. Alechi acha unoto oba ibonyoru kaniset mising ng'ololchi boiyotab kanisa. Ako nyone kolecho ameche tos alyochi, alechi nyone kampunit neo nenyone kenyit nenyone osainan up situn akiwe akinye. Kolecho kokakotar kasinyi kowendi akemite biik chechang chekemwochini kwaheri amu kiyai kasit ak biik chechang. Alechi kito agenge nabwoti ko betut nekiking'ololdosi tuwai ale nyone kampunit nebwone yani biik chechang eng dunia. Ko asome abwat ale tos kiibwat ng'oliondono. Kolecho kianai kiachop ng'oliondonoto amite kemite tuwai. Ko kikono lolong'yet eng muguleldonyu ale kakekas ako kikonai nguno kimatawendi melen ile kikarat boisionik chekitasainonjin up kijanayandani kwo, lakini kikonyor ng'oliot neikere ile kakotoi ako kikono boroindo kokas bichu tugul kole ne notok nekikakinai ak inendet asikobit konai. Ikere ile kakimwa kele miendab Jehova kokonech ngesomani checklist nenyinet kokonech boroindo kemwaite asikotesak boroindo koner kaniset. Kongoi Lilian, kongoi. Kameche ateshi kene ng'oliot agenge. Kangiro kanetisietab kiboitinik kyok kondounenech kekere keswotab Jehova neng'etu eng kasarta age tugul. Ne keborwech kenai kele kikoterteris Jehova eng lugoni king'ololi. Making'ololi kuyo kimusmusi katerterisiet eng tai. Lakini king'ololi kemwowech long'et nekitektoegei nekikoterter asonge kimite oritinyi kiterteri nemati. Kale kitabutab Mathayo
taman ak lo koityi Kiptoo mut. Kale Kiptoo mut ko kale amu age tugul nemeche kosor sobondanyi kobeti. Ak age tugul neibeti sobondanyi akobo ane konyoru. Yekimach ngiro akobo kiboitinik che kikimurmur eng musmenushek. Ngisoman kitabutab Ibrania komwaun tuguk chekiita. Kale kikimurmur eng musmenushek, kikiotorchi alak korkoret, kikilach alak eng koik, ko kikoitogei akobo boisiet nebo iman. Kikoito sobonukwak akobo boisietab Jehova. Lakini ngikas akot kito nekamwoe Lilian, ko ngana kiyem nganasetab Jerusalem, komeche kicherkwenso eng eutab Jehova. Ngana kanyi keborye kristianik chekamwoe chebalil ak kemurmur musmenushek, ko kinget kora ng'aliotab Jehova koyaptagei. Eng notok komi keswotab Jehova nemabegu eng kokoshek tugul. Kinge betusiekab imenindo ak tulung'enet neimen, ko kikiborye kristianik keita tuguk chekibo kwong'ut chekibwoti kele makomwoksei. Ako eng let ko kingap kekwer metit nekikakekwer kebar. Nekibo kokakinam Pope kinde exile ak kome. Kale kobit kolapkeiyet akonai biik logoiwek chemechen. Eng notok ko eutab Jehova nekikeswot neking'et kora akotestai kobit. Kikwere rani ako mutai kobit akotunen. Kekwerani kobit akotunen. Kekwerani kobit akotunen. Ongekol keswek chekikonech Jehova kinde ng'ony. Amu ine neibiti ako ine neyoe kotunenso. Kito nebo komonut ko kekonu sobonwekyok makerib ako kikochi chito neribei. Asikobit koek ine nenomei ako boisienech akoi chekibune urwetab atebwetab meet. Kingen kele kitindoi chito nekimitei nekikoterter. Ne angot nekibendi kot keruye, kui kiruye chetai. Komelen kele kikiterter eng rwondonywa. Lakini kiyekaterter eng rwondonywa kokeni ng'etiet nebo aeng asikoker Jeiso konyone. Eng nitok ko chamanekab Jehova ko onge belugoni kingen kele mi katerterindet nekikoterter akobo achek. Kekasit kityo kateunet ak kebwonchi Jeiso ekoshek tugul kiterteri nemati. Amen. Keswekab kayanet ak kimnotetab Jehova eng betusiekab usisiet ko koletab imandab Jehova. Kou ye kamwa angot Ramaru, ko iman ngisoman kitabutab boisionik ko kotoige kaniset nekitai ko kawo Jeiso kipsengwet. Ko melen kitoi kaniset eng nyumnyumindo, kibi nyalilwogik. Ko kingetesetai kebare kristianik komong'u keswek. Ingen ile eng setani kokere kole kabar chetililen. Eng Jehova kokere baranatak eng borotet eng keswek chebo amune sikebar biik akosik biik. Kingebar biik 10 komong'u biik 100 chelen kiyoni ng'oliondonotok na koiste. Okere betut nekikilach Stefano. Kole Stefano kaker kipsengwet akaker Jeiso. Ko kingoker kipsengwet akoker Jeiso eng kipsengwet ngolin, kobit chechang chekiyan akoyan kamanutietab boisiet nekiyai bichu. So tumdaetab korotik ko kiboisie tetandit ketumda korotik ako kiboisie Jehova tumdaetab korotik koek korotik yotok chesoru sobonwekab chechang. Ingetumda korotik chebo chito agenge kosoru biik 10. Kebar biik 10 kosoru biik 100. Mami kiy neaakse eng Jehova nemaae. Ingebar biikab Jehova setani kebeberta ni koboru Jehova chomyenyi. Ko ngobar setani eng kimasta ni koboru bunyondit netindoi ak Jehova kobore biik. Komi Jehova koboisie bunyondit notok kosorune biik alak. Kongoi. Akine kit agenge nekamwa pasta. Ngebar agenge komakiterter kakinde sevit aketesyi chun 100 chekakomong kotun koborotito kipsengwet tugul. Amen. 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 Kongoi missing in your contributions. Atachi mwalimuya nerubei. Kongoi kitesetai kemwoini Jehova kongoi amu kakeker kakwautik chekakebut kele kit netai nekinyo koboisie setani asikotyem kong'em
itondab Jehova usisiet sikous tamanab koesio kainetab Jehova. Ko kebeberta nekibendi kong'olole ripsetab bororiet. Ko kamwa sirindetab somanetab rani kole luget neo nekilal kong'ete kipsengwet akonyorchigei ng'ony komache setani kong'em itondo nebo Jehova eng kimugulmet. Mache kotinydiny akosisiny kot kobutok akoyait itondab Jehova. Kinyokoboisie usisiet ak luget koboto borisiet nekaking'any kemwaitae lembech koyanik. Ako kuye kakemwa kokingebar agenge komong tamanu. Koker setani kole nguka matakomukak. Kotyem koboisie ortinwek alak cheterchin. Agenge neking'olole rani ko usisiosiek chemabun kityongon kirwoget ako kabun bananda, kabun mionwogik, kabun nyeratiet akoyait emet kobet ropta koit kemeut anan kola biik beek sikele mnyino Jehova komi warenget nekakoek kemei anan koit ropta nekala biik beek anan koit kororokilat kobar biik anan koit tugun alak tugul chekeketgei biik kobit koimutik eng mugulelwekab biik akosor ng'ony korik akobutokis katunisiosiek. Chuto tugul ko lugetnyi. Ko nekatestai sirindoni kole katarchinetabgei nebo logoiwek chemiach anyun ko kowek Jehova itondonyi eng koyonik tugul kot koit tabanwek tugul chebo ng'ony. Kounotok magetab kamuktoindet ko kenyoru chametabgei ma eng borwekyok kityo ako eng kabwatutikyok ak mugulelwekyok ak kesopche kora kiptang'anyit. Noto amune sikomwa Jeiso eng kitabutab Johana 10:10 kole nyone chorindet asikobit kochor kong'o nokwek mache Satani akobar akong'em mamu mache kong'em itondab Jehova. Ako kale kyalya kale ako kyanyo asikobit ochoru sobon akotepte sobonotok inai. Ko magetab Jeiso akobo ichek chemenye ng'ony kotinye borto nebo chametabgei, kabwatutik chechepchep, mugulelwek chelumdootin ak atebosiekab kiptang'imir cheikesunotgei. Ko noto amune kingonyo Jeiso ng'ony ko ngiro kitabutab Mathayo 4:23 ko kale kiwendot Jeiso eng Galili komugul konetisyotin sinagogisiek ak kwamdoti logoiwek chemyachen eng bobonotetab Jehova akosop chekitinye korotwek alak tugul ak mionwogik alak tugul. Ako kingenyo alamaliet kokakome Jeiso tatya king'et eng chekikobet kotesetai boisionotok. Kounotok kitestai kaniset koner mamu amdaetab logoiwek chemyache ichegei ako kiker biik sobet nebo Jeiso ak sobet nenamegei ak logoiwek chotok eng atebosiekwak. Koek alamaliet chebendi eng ng'ony komugul koibe logoiwek chotok myachen. Ngisoman eng kurgotik chemi yo ko kitabutab boisionik, kisoman boisionik 2:44-47 komwoe kole kimi tugul kibagenge chekikakiyan koyamdoi tuguk tugul kibagenge kot kwalda alak mbarenik chekitinyei akopchechi ichek tugul kou ole kinyolili chi age tugul akomi hekalut betut age tugul kotepchi eng kabwatet agenge akobutule eng makatiat akot eng korikwak yekiamisiei eng kagasetabgei ak eng muguleldo agenge. Kolosu Jehova akoboiboitu tugul aketeshi anyun ichek kiptaiyat betut age tugul ichek kenyoru sarunet. Kounotok eng kokwotinwekwak, eng nganasok, eng kanisosiek ak eng meng'otosiekab korik ko kichomyo kele ne nekinai bichu kochomyo neteni.
Ko ngirong kitabutab boisionik noto somok koitet lo akoi sokol komwoe kole ole ibe torochek motinye fedha ak dhahabu ako akonin notinye ng'etin kainetab Jeiso Kristo nebo Nazareth ak iwendote. Ako namegei eut anyun nebo tai ak kong'et konyor kimnatet anyun ngunotok kelyekyik ak kowekab ng'woniot ak kong'et kochokyi ak kotonon ak kotoi kowendot ak koba hekalut orit koboto ichek kotorombenoti ak kolosu Jehova ak koker ichek biik tugul kolosu Jehova. Kukwong'e biik kole ano logoiwek chumyach chekobwa koit kochus emet tugul ak kowal biik kochomyo ak kosob chemiondos ak kotilil chekitinye mogondosik ak kobaibait emet nekiakosor ng'ony ak kowalak emet koek kiy nekait kiy nelel neter. Ako kiyomdoi kole kakoit cheunotetab Jehova kele ngot ko bonotetab Jehova asni ko kakiyan ng'alechu. Irong kitabutab boisionik lo koitet agenge akoi tisab. Kalen betusiek chotok anyun koitesak kaitetab alamadiet akobit kang'ung'unet eng Yahudik eng Yunanik yeking'unyng'uny Kiebranic amu kiakilesta mosokikwak eng tuguk chekicham kikochin. Kang'et oyet eng yu amu kakiibu amitwogik ak tuguk tugul ngoki ngoroik ngoki ne kepcheita ko kamabetei eng kapchi tugul sine kele angokial alak kele alakta cheplemin chekomi kelakta alak chebo nongoli kokat mi korot ola tugul amu moche setani kochut yuto kora kele abit chebo buch kotakasile ngatore sengeng ngolin ngatoret ngo ngolin ko chebo olin ala tugul ko ngap kemwa kele ongatuiyo sana ne ko cho mokose mo nai kole kobe kowe taglen mutai kakituiyo sana ne keropta kong'et chun bas koleji kalamaliet aja akokon makosa koroi kelewen as biik alak chekiakiri biik kelewen biik chenyita tamirietab Jehova asikobit kokoito boisionotok chebo amitwogik ak ngoroik ak kit age tugul. Kokalechigei alamaliet ometoi wei keib logoiwek chemyachen ak kanetisiet ako kimoche kelewen biik alak cheng kanisosiek alak ak kikikure dikon cheeku kiboitinik cheribe ibetab logoiwek chemyach. Kou notok kebeberta nebo kiyoknotet age ko makeamda kityo ako keker kele une nyalilda nemi bororiet noto amune king'olole ribetab bororiet. Boisionik chotok kobendi tuwai nebo ibetab logoiwek chemyach ak ribetab biik chemiondos ak chebanandos ak boisionik chewalei atebetab kapchi. Ngot ko tuiyo boisionik chotok tugul kibagenge kokochin koba tai logoiwek chemyachen. Moche setani keamde kityo ako kala ometechu alak chu tanyo Jeiso nyokoker tuguk cheitoi kibananok aja akoi kekonugei kobunech lapkeiyet asikobit koityi chotok. Kamwa kokesu kebeberita kole maketab kipsengwet yekakochute chomyetab Jehova ko kit age tugul neikere ile kwolei itondab Jehova anan kong'em itondab Jehova kokonin iimgei ak imach ilitit eng chomyet kiyotok. Ngo lakwa neikere konyolili anan ko nemyoni ngo kapchi nekoityi yochonyo ko ki age tugul neng'eme itondab Jehova eng chi anan eng tiony anan eng yaet komugul. Iwendi ikere mbaret ne koib timdo isemberchi sikosopcho bandek, irib tany anan ko sikiriot nekikimeto kerotyo kakotangul rokoet ipkoretkei komugulit artet ityochi amu kimako maketab Jehova notok. Kou notok nyin chomyetab Jehova ne imi luget kwen ak ityochi rokonikab setani amu koyoe setani chotok tugul kole sikong'emak itondab Jehova. Kou notok kit nekamoche awang'une ko ngap keng'alale luget neo kou kityongon kele luget eng kwenutab Sabato ak Jumapili anan ko eng imanit ak lembech
ako o mising lugoni amu boto kit age tugul noe setani. Iro kit nekiyaku kale Jehova kakobit bunyondit nekande kwenutab iye Hawa ak Chesawilian ak eng kwenutab iyoteng'ung ak nenyi. Kounotok eng ng'ony komugul kotesetai lugoni. Bune komosi kwolochi korong mionwogik, nyokwalak komosi kobit ng'etkonda, nyokwa komosi kobit suryet akot eng kwenutab werikab korkonak anan ko tibikab kamen agenge. Kobit toiyet nitok tugul ko luget nemi kebeberwek cheterchin. Ngomono kobit kit nekekopkei chito kole kanai imanda ane ako kianyoru tugun chechu amu kiboisiechi Jehova ak nusaga ak sadaka. Ko biik chun alak chekime murembet mabai kobois komasauriao. Ko kakoek luget age notok nekaisuegegei matokonyin chomyetab Jehova iker ile akot ngotko mabois bichoto anan ko chembus anan ko kilyan anan ko kibar mayek kot ko matokobois. Ko agenge luget nekaboisie setani asikobit kong'emak togetab Jehova ak itondab Jehova. Ui eng chomyet ak itoret. Asikobit itoret konai ng'oiyondit nebunu kokirotyigei mayek, kokirotyigei kerichek amu ibu bananda ak ndut nebo let kong'emak togetab Jehova amu tetutikab Jehova komachoto. Kounotok iwendi meyoe itoreti chito age ile siowo kipsengwet. Acha ako amu kikesarun konyin chomyet neilen amache kosop akichek sikoker itondab Jehova kit neu. Ngondoiwech Jehova asikobit keku kirondet neboisie kipsengwet. Kowek togetab Jehova neking'em tengek. Ak itilil togetab Jehova kot kolilda kokeny netya kesiny ipkoimenit makotogu togetab Jehova. Engeku kirondet neboisie Jehova sikobit koipchi lapkeiyet ng'ony komugul chemi mesundeito tatyo koker togetab Jehova akolos inendet. Kongoi. Tos mi chi netesei eng kebeberta nebo somok kasi? Kongoi mising kawa kebeberta nebo nekikesune sikobit kebe baornatet nebo wikit nenyone. Kongoi eng kanetik tugul, kongoi eng taunet nebo ng'alaleng'wong. Kakemwa ak kakeng'alal tuguchu tugul komwoe akobo luget neo. Luget neo nemite kwenutab setani ak Kristo Jesu. Ak luget niko nikitoigei eng kipsengwet. Tesetai lugonotok eng kwenutab kristianik ak ng'ony komugul. Amu emoni kimenye ko emet nebo pichindo, emet nebo nyalilda, emet nebo kaimutik. Meche keng'alale kele eng kwenutab yoityet ak luget neo komi chomyetab Jehova. Mautie Jehova biikchik. Mautie Jehova Adam ako kicham inendet. Eng kwenutab yoityet nekibityi Adam kokakotyem setani komamasta Jehova ako maker Jehova taban. Kiborgei chomyenyi akoborchi Adam kosor inendet kocheng'chi arwetab kechir akoeng'chi. Ako inendet kokochi sumotik chebo arwetab kechir akolach inendet. Kibor mieindo Jehova ak chomyenyi. Mi kurgotik aeng'u eng somanenyo nebo rani akobo kit nekonu chomyet. Kurget netai ko kitabutab Johana 3:13 ko 35. Kamwa ng'alek Jesu kole sikonai biik tugul kole ol alamatyenyu ngochamdosi. Kale ngonai biik tugul kele o alamalaikchuk kotochamdosi. So ng'olyot nemiteu nekabor kole sekenaak kole akwek ko kasubik ak alamalaikab Kristo Jesu komwochin alamalaik kobarte eng baornateng'wong nebo tilyanding'wong ak ane Jehova nemotogu kobarte tilyandinotok eng kwenung'wong ak kwek chotogu eng kwenutab biik. Amu mi kwenutab biik kokere biik
Magere biik kityo kayaneng'wong, kere biik boisionikwok, kere lo teptoi, lo ng'ololdoi, amu kotochomdosi akwek eng akwekei koba ornatet neboru kele kikoistogei kipkei akoi nguno komi chomyetab Jehova koboto. Kurget nebo oeng Johana netai 4:21 komwa kora ng'olyondoni Johana amu sirindetab Johana nin ko nekit Johana nebo baornatetab sirutik chetililen ak Johana nebo baronokchik somok ko inendet nekisire kitabuni. Kamwa kole akale kikenyoru ng'atutyoni eng inendet ne Jehova kele ocham kole ngocham chitugul tupchenyi ak ine kochome Jehova eng muguleldonyi. So boru kole anga ngechome Jehova koborugei tilyandinatak eng tupchosyekchok. Ma tupchosyekchok kityo chekikisikchech kot agenge chebo korotik agenge. Tilyandit nekitindoi ko ki tupchosyek chebo kayanet ak koyonik chebo Kristo. Chomyetab Jehova ko nekindochi kaniset eng kitabutab boisionik ak betusiekab alamailek cheu ngot Paulo, kasubikyik cheu ngot Petro, koyonik chekiu angot Andrea ak Jacobo chekiamdaat logoiwek chemiachen kong'ete eng kanaset. Ko kingotoigei kaniset nebo tai eng kwenutab kebeberta nebo ibindo nebo 2 ak 3 eng olekinye komi serikalit nekio eng atindiotab kanisosiek anan Christianatet. Ko kimi baunatetab Romanik nekindochin baunik chekimakongen Jehova ako kikonyiti Jehova eng kebeberta. Ko eng kenyitab 160 ak 260 eng kwenutab kenyitab 160 akoi 260 ko kimi Kristianik serikalitab Romanik. Ko Romanik ko ki icheket chekibaunishe eng ng'ony komugul koboisie korokto nebo karnet. Eng baunatetab Romanik ko kimotindoi rirge eng biik, lakini kiribe Kristianatet akometoi. Ko kibit miondo. Ko miondo kibit mionwek oeng'u chekiyaakitu nebo kong'ut chekibar biik chechang. Miondo netai nekibit ko miondo nebo kamberuk no kikure eng Kingeresa measles. Ko kamberuk ko kinam biik, ko chekinamda biik eng mionwechu tugul ko kinam biik chekimite baunatetab Romanik che Kristianik ako ma Kristianik. Kotestai mionotok nekibo kamberuk keyapta kong'ete chito age akoi chito age. Miondo age nekikabit eng betusiechoto neking'wanit mising kora ko kwenutab miondo nekikikure cheseru. Cheseru ko miondo nebo smallpox. Amu mionwechutok oeng kamberuk ak cheseru ngotuiyo tuwai ko mionwek chemelen nyumnyum, mionwek cheuen che ngonam biik ko kibek biik. Kemwoe komie kele eng atindiotab kenyisiechoto ko kibek biik milionisiek chechang. Amu kitar kenyisiek chechang ak kimakomite saketiek, kimakomite kirishek cho kikure vaccines chekikindochi biik. Ko eng betusiekab mionotok, eng betusiekab Kristianatet eng kenyitab 160 ak 260 ko Kristianik chekimitei kanasetab Rome eng kenyisiechotok ko kiib logoiwek chemiach kokaikai biik chekimiondos akorutochi ak ipkosochi akosomanchi sirutik chetililen. Kiibi chi amu ingen ile ingiwendi komi miondo nebo kamberuk kimuche kenamin amu ngokatkei ak chichotok anan otuiye ak chichotok anan inam bortonyi konamin mionotok nebo kamberuk anan konamin miondo nebo cheseru. Ko kale Kristianik chechang amu kituiyo ak bichotok chekimiondos. Mionotok ko kibar kokwotinwek akobar biik chechang, kibar biik cheki Kristianik chechang
akobar biik chekibo bororioshek chechang. Mangetyo kanisosiek ako kimanda logoiwek chemyachen eng kimnotet nebo miendab Jehova. Mionitok ni kibo smallpox anan cheseru ko kibar kot laitoriat nekibo Romanik nekikure Antonio Marcus. Amu ki miondo kabisa nekinam paunindet akokes inendet akobar. Kibek biik chechang eng kasarata. Lakini manget kaniset koamdoi logoiwek chemyachen akobortoi kobo miendab Jehova. Kimanda kaniset eng oret age tugul kobor tilyandit nebo chomyet akobor boisiet nenyolu kwai Jehova eng betusiekab bichiindo. Kitelel kaniset eng kasaratak eng betusiechotok komatokochamgei ichegei. Lakini kibut kebeberta age tugul ng'wonindo nebo miondo ako maiwe icheget kobek. Kiman kibek chechang alake. Eng kwenutab kristianik alak chekisobcho ko kisobcho eng oretab miendab Jehova ak katerteret nebo miendab Jehova. Kebor nito komie ako iborwo kole eng betusiekab bichiindo ak betusiekab ng'wonindo komautie Jehova biikchi. Eng kwenutab sobet komi biik chenyolildos ako biik chenyikonik chekikocham Jehova ak kikoesiogei ko icheget chemuchi koityi biik akosor biik eng betusiekab bunyondit ak yeityet. Ingiker ole kikobitunda korotwek chemionwek amu kikoboisie sirutikab Jehova korotwek amu ikere eng kenyitab 1918 ko kimong miondo nekibo tung'wek nekikure Spanish nekibar biik 100,000 eng ng'ony komugul. Miondo nebo ukimwi netokotesetai kobare biik chechang eng rani. Eng dunia tugul kemwoe kele kikobek biik 33,000,000 eng miondab ukimwi nebeku biik agengen baornatet kele kabanum kokime chi nekitar mionotok. Miondo netesetai nguno nebo COVID kemwoe komie eng ng'ony komugul kele kobek biik 23,000,000 akotesetai kobeku biik alake chechang. Kiui iman ang ichek chekikimi Amerika anan akwek chekiomi Kenya ko kimokonyoru akotuiyo ak chi nekanam miondo nebo COVID. Amu ngilen itestai konyolu itindoi kiy nekakeren kutit akoker serunekuk. Anga amune ngot simakokotigei biik eng emotinwekab chumbek ako mising Amerika, ikotin chito kolechini kityo chamgei akolechin kityo hai akwo. Anga kale koroo kikilen makakiribegei biik kakai kole simekat chito sinam miondo. Achek nguno ngolibo kamatikekotike aketuruchigei akeboiboitu amu chomyetab Jehova nekinye. Komanyumnyum chomyonotok eng kwenutab biik amu miondo nekikobit. Kemwoiwech nito komie eng baornatet kele eng betusiekab bichiindo kobitu nyikonik. Bitu nyikonik che kristianik chemarore ma nebo meet amu logoiwek chemiach. Akinai ile chi nemarore ma neochin Jehova boisiet koribe Jehova chichotok eng ng'oiyondit. Ameche oker kito agenge, kito kokobit mionitok ni COVID-19 maam ki lagok. Lakini kotit setani biik cheechen akoitit mokorek millionaires chetindoi tuguk akokwer kijanaek akokwer murenik chepyosok akotito boisiek cheechen. Lagok maam ki lagok koek tung'wek kityo eng lagok amu immune system nebo lagok kotokokimen. Ko ngomong tung'wek konangosirtoe lakwet kong'et lakwet nyokonam kamet kowendi kamet konam baba nenyi kowendi. Okere ole kobendi lagok sukul koibu mionwek choto nyokonami biik. Kerib Jehova lagok netya. Mautie Jehova biikchi eng betusiekab ng'oiyondit ak nyalilda. Ingonetet nito komie kenai kele chomyetab Jehova komekesugei. Matin ko kiptengekinik biik netya
komi biik cheribe Jehova sikomanda logoiwek chemiach en betusiekab bichindo ak betusiekab ng'wonindo. Eng luget neo komautie Jehova kosor ng'weny. Yekiligei Setani kemboi ak bet kokes biik, kotokomi Jehova kolen acha chachuk bichoto mautie. Mi biik chebunei, nguno ameche amwa kongoi mising chepkerichinik, daktariek tugul chekoai boisiet, cha daktariek chekibet kosoru sobonwekab biik. Ko choto kibek ko kiek konunet nekikonkei sikobit kosor sobonwekab chechang chekakonam mionwek. Eng noto kora komwoiwech kole ke kristianik komautie Jehova kui daktarindet nemi soru biik eng muguleldo ak sobondo, ko kokonech Jehova kimnotet sikobit kesoru icheket chemite bichindo. Eng betusiekab ng'wonindo eng kristianatet nekibo netai, mootech Jehova ingeigu nyigonik. Meberbergei okeny eng kasarta age tugul ile iboini ko ngatitindoi saget mele rirenen Setani akobarin. Baran imiono amu kakonam mionotok ko melin tiweksei. Ongen komie ole biik tugul chekonam COVID akosopcho ko kikong'emokis kebeberwekab borwekwak amu kokim miono. Imuchi koyakitu buonik anan ko kiyait kebebertab kundit engot eng sobet nebo nenywa. Lakini kirib Jehova alak ningomong'u chito kuamage komi biik chekinam tung'wek alake ako ing baornatetab Jehova ko kirib bichotok ako makomiondos ako makokose kiy. Iboru kele mi Jehova meche kekonugei eng kasarta age tugul eng ng'wonindo ak betusiek chenyigisen cheu chu. Amu ngokoakte Jehova keib kebeberta nebo logoiwek chemiach keigu nyigonik. Korok netai kobit tilyandit nekararan eng achek ak Jehova. Ingesiku eng mugulelwek. Singeibe logoiwek chemiachen ketindoi ripset nebo Jehova nema achek. Amu ngitestai iripkei inyegei imete Jehova eng taban kobarin Setani amu inendet ko kichamgei akokesu ichek chechomegei ak icheket chetindoi kipkei. Mele rire Setani. Kiberbergei chito age koberberegei ndaret akole atindoi kimnotet nebo ndaret. Ipkonam ndaret kole ngosusa ndaret mong'etu. Konam ndaret netindoi sumu akonde katit kole. Tap koek ndaranoto kosus chichi kai ako ki pastayat. Kobut chichotok kele meche kong'et. Ako ndaret nebo sumu ingele ndaret ndarok chekikure pafada ako tindoi sumu. Kosus chichotok kole puk ako kisus chepkatit chu. Takikaisiek tutigin kobut chichotok. Akimwoe kole atindoi kimnotet namuchi aterter sumu chebo oindet. Mang'ale kipkonemunon ndaret akoib kanisa akomeche koborchigei biik. Na ile mekochi nakile sirutikab Jehova metyem kamuktoindeng'ung, meipchi tiemutik kamuktoindeng'ung akimach Jehova kotoretin kokaityem inendet. Korin Setani komie. Ongekonugei kou alamalaik chekiche chekibo betusiek chekibo tai. Ongekochigei Jehova eng mugulelwek ako makeiste saget eng achek, keiste kipkei eng achek. Ako makokiiste eng kimnotenyo Jehova inegei nemuchi koisto amu tilyandit nebo chomyet nekikochamech sikobit kecham angot tupchosiekcho chetindoi kaimutik ak nyalilwogik. Ngotoretech Jehova eng lesoni kenai kele anga tuguchu eng chebo bichindo nenyalildos biik konyolu keyai boisietab Kristo eng kwenutab nyigisindo ak imenindo nebo yaitwogik. Mara tos tokomi chi netese ng'olyo. Amache atyem ale amwa ale mautyenjin Jehova takikautyen Israel, mautyenjin Jehova takikautyen akachek komang'une mesembeito. Akitesyi Ramaro. Amu kakoech Emet amang'une mesembeito.
Ako mangilap Mautiendi Jehovah. Kongoi biik chok. Kongoi missing. Kongoi ki lesson nebo rani. Amache amwa lesson nebo wiki ninyone. Ne nakitare rani baornatet ne wiki nyone komwoe kolen ikwengdoi lapkeiyet eng mesundeito. Ikwengdoi lapkeiyet eng mesundeito. Amache atach ak akwek tugul. Kongoi eng baorenik tugul chokitubech eng kanetishenyo. Ngokwengda logoiwek chumyachen eng achek. Amu kimi eng kwenutab mesundeito. Otogotin akwek tugul. Ngobirro Jehova akotestai onyoru kamang'unet. Komi chi netebei akomi chi nemeche kokas konai konetkei missing ng'alechu missing. Kesome kele mi kanisosiek chebo kanisetab Seventh Day Adventist chenekite yo omenye eng yo bo gaa eng nganasok chomi. Oteb bichoto. Achek kemite America. Ko ngemi America ketieme keng'ololchi biik eng ng'ony komugul. Ko inye itindoi tebut age tugul imuchi isirwech eng yo eng YouTube ak itebenech sikobit kewolun. Kimakwo kiamyach ngobirre Jehova ongesanyun. Kiptayat Jehova nebo torornatet. Kilosun ak kemwoe kongoi amu kaiborwech baornatetab ng'olyondeng'ung. Kele chomyeng'ung komekesugei, chomyeng'ung kocheng'ei icheket chetindoi ng'oyondishek ak kaimutik. Chomyeng'ung kotechei akoribe kaniset akoribe sobonwekab biik. Kongoi amu kaikonech kanetishet eng rani. Kimi luget neo, kimi betusiekab kwenutab nyigisindo nebo mionwek, botanetab ng'ony, ropta neetu, kemeut ak sobet neui. Mi eng betusiekab lugosiek cheterter cheborchin bororiet age ak bororiet age. Eng kwenutab luget neo, eng kwenutab Setani ak Kristo. Kengen kele ibelishe Jeiso eng kasarta age tugul nemite ng'oyondit. Berurech ak biikchok tugul chekose ng'olyondoni eng tokwek tugul eng ng'ony komugul. Ndoiwech akoi wikini nyone keny. Indoi kamang'unet eng kainetab Jeiso ne Kiptaendenyo. Amen. Amen.